Akashwani Shillong Bulletin Jaiñtia Operation Sindoor di Lokal Kikmar Wayangkan Bukubor. Rajya Sabha sedang menyangkau iaklam yatoh Operation Sindoor. Ministar Ministar U Dr S.jaishankar yaroh yaleh chipai kani yaleh. Bah Ronnie V Lyngdoh iehnoh naga Sein Congress ini bu dak hab yang kasen Meghalaya. Speaker pait wichar ni yang yatoh pynsangeh krehkam kasen VPP yang MLA Bah Adelbert Nongrum. Kadalhi khut pynman iaka Meghalaya Pineapple Festival kabali naduh chitarik haduh chitarik yang unai supra. Kikubor gibnya. Rajya Sabha rang petani iaklam yatoh Operation Sindoor ijubab ke India ikta wichar pahalgam. Ministar U Dr S.jaishankar yaroh yaleh hun chipai khut ini le kam iakun percha kam le no kam cerkai. Ong ini kita thungui pentot yo ila ke Jammu Kashmir tangwa ke India jubab ke digitali ibor wichngai yang pertai. Depan sengek yang Indus Water Treaty depan kelai kita pentriam baha walpur wa murid ke kerchan ke Pakistan ciki kam cerkai ni kam pentriam depan sengek de iakun U Dr S.jaishankar banu ke India diang ko ye pendor de ke bor yang nuklear. Kedau wa jingjab ya selok yang pedba ke pertai le de kerchan kam ke US ko depan bena ya ke TRF kam ke Sein pynman penting wa ya ke tahu rana de dawa depan pai biang chang India. Kemituan ki MP kamu NR Elanggo yang ke Sein DMK le de kerchanu ya ke India bu yakun yaleh percha ki kam le not. Hai ikelai bekru yang sanyima sima MLA Bah Ronnie V Lyngdoh MLA Semen yang ke Sein Congress hakador basna ang Meghalaya de iehnoh na ke Sein Congress. Tujuh manu yak mat kaliang percha kat ni manu chief whip yang kaliang percha de manu MLA haduh yang ke Congress udang kesok ya kecuki hadian makilingot ki perasen yang dang dak ki ya ke Sein. Next ni ya ke chiti iehnoh kamu cha speaker dia senran langi de yak mat ke Sein MPP wagir khot man yung kerai yang bodak ko ye hab ipra yang ke Kongres Meghalaya nang penklan ini ye bor yang ke NPP ke jelah. Bah Ronnie V Lyngdoh wato MLA chua yang ke Kongres Meghalaya de so ke Sein National People's Party na NPP ni de ong wada leu ye ni klam de bo ki kendon. Benci ini leu to duni bhai isnyau ye kam ni bhai kentu penroy ke constituency yang de wa kipat ba ni bhai sencari pemian. Bah Ronnie kempat wa pan ne dawa ya kecuki Ministar ne ke tiket election menrit de ong wa rai yang to duni benta ikan tu pun roy wa bhai miat yang kipat ba. Ipsiau de kentui yang kikot ke NPP cak le pau lengot nak dor bachna ang ke Meghalaya ko ruang ngot kikot wa ini penmani ye bum wat de ki mikmat ne liang yang Kongres hapo ko yang dorbar. Telok Roni abi kecak ini baik na iklam ben arjindo. Kipriu mentan kisungku bangidon kam kesorkar kapaskem idon kam bangidon acting for stability namata overall development of state part jongka constituency mo de kata kaba penbori di paiba ba kiong yang join no sa ni party ni yo kesorkar kapaskem bat rai tapa. Speaker kadar basna ang Meghalaya Thomas Sangma dapat bicara ya ki kerpat MLA ke Not Shillong Bah Adelbert Nongrum kentu yo bom tau diang ye cha pynsangeh krehkamu na Sein Voice of the People Party na PPP. Bah Nongrum ong wa chiti pynsangeh krehkam mem kudaw ka yo ka MLA handa tho he du Bah Adelbert Nongrum je yang Shillong iba pynman thali wa ikli jingkli woman an. Speaker da diang ye ni snya artin wa de pha ye ni kam jak chnat yong an yong jela wa Advocate General. Karbu yaleh wa man perdi usang ma ong wa nye wa ong yile yatoh wa karai yong ke Sein. Bah Nongrum na cha pynsangeh ha unai wisu ni bha wa keno wa leu ye ki kam ye percha Sein. Kini khubor Jaiñtia wan kshpi na Akashwani Shillong.
Ka tamasa Meghalaya Pineapple kebeli uman kena duk chitarik unai supra haduh kali trik unai supra dilihat INA New Delhi iwa penyu yaki setron yang kejela ki yuchna yule yang trichnong waki sur yang tenri hapo ke Meghalaya Grassroots Music Program Chief Ministar. Ia kena gelang depan nak sarkar Meghalaya wedau penyu ro yile iwa kerpang India Gate. Ipinyo ibarap kro mani hajrong usatruan wa klem sbo udah thong dah ki palat lipau jarmut ki berap na ribuhai wa Garo Hills. I challenge iyo wa Dubai da kentui yeni benta ha ikerchan da ki cold chain ki self help group wa ka scheme focus. Kata masa thmugo penklan ya ki yaso yong yao wa kentui i challenge yong marap wa ya kaliang hai benta yong culture yong ka Meghalaya. Ministar ke Communication Jyotira Aditya Sindia khana Lok Sabha wa palat EV point lipon rukrut tuli ki yaso yang mobile ki bathok beda pendam yaso limbai le sdang kesanchar sathi. Ong wa palat lipon sanlak tuli ki ujor yang ichatu mobile de ibaya luti chai wo chem ya ki palat arpawi lak tuli dai penpai sanlak tuli chikitre. Usindia phalang ro ya isdang ya kerensan ke digital intelligence khanglat ya ki kam si kamum tene ki bele online de ki kam thok hai liang ka poisa de ya bha ya ki youtube wa penem kam bakla yang telekom wa ki start wa komsan ki beto ni liang kan ni mr wang sen kan ni nduspa arpau de ki sen ki bakun thop ya ki bang ki pulet ki lat yang senjre wa ki nong e nong sam yang telekom de so ki chekni kerensan. Speaker ke darbar chinaan yang Thomas A. Sangma di pentikina wa ichingan yang darbar chinaan ke buat tenne yang Meghalaya benar upentulat ni pengela. Dai kedaw ya ija iba hab ichinai man pelun chwa ong wa chisen de chada arsen dari ne once bitten twice shy wa pentikina wa kilat ya da dang maniki ki bokhe kho iba khle kat wa ikamu chna de dem ong ikamu bu penbat chapon mani ikam iba ha. Kadar bacaan debu ko yaki consultant ne kinong aging mut na ka project ke parliament Delhi we ya ichingan dapat benya dak IIT Guwahati wa IIT Roorkee ko ki audit ne ki yuken ki belenge rang lai khngang ge mem bu tarik tang wa usang ma ban wa idap uchna ya ka yung darba de kring hai ya ki benta kam ko audio visual system ko acoustic wa ki lat ya da wa pun biang yaki kendon ki ba khle. Ke National Federation for New State nak NFNS North East India pynman ko ya lang ko kongsan na Shillong ni wa kuntu ya yale ko ne bha wa chna jila wa jajar hakalen yang kathaw dai chimta ni galang deki he yakmat na kasen HSPDP ka Garoland State Movement Committee ka IPFT wa ka Karbi Anglong JACAS de ko jimot wa pun klan ya yale dai lang wa pinne pensa ya timet yang ibu yang tenre. Presiden yang ke National Federation for New State UKP pangyang ong wa de chem arkli girai ki he Winingkong wo pan ni kelang wo Ministar ki kampo yung sarkari wo e ka sekolah ni ka memorandum wo de tho ya ki dawa ni bha ki kella ni ha ki jilla ki wa jajar wa saibien wo pynman ni percha de chong klan ngor i man jai hajantar mantar wo banai ka ma chonglan ki he ya khamat bakun thop yung nikman ch marak wa ustalin ingti dia ciminta gi ni ka Garo Hills Autonomous District Council na GHADC di tempra kan dutli gi yong ki berchna bi an hin report ka Assam Meghalaya udah biti CM nikman ch marak ong wa gitu gi bru ki basa kita gi thau MG ki kot ki sla bo penyo mantri gi han hatlor de e ki benbena kedaula wa itiam tia de gi bru ne gi pat ba ka Assam de penbori ka council bo le ye MKam wi beto le umarak banu ke GHADC kan ni kre lang ko bagi bor pelai yang tenre ne yang tre chnong kam ki nok ma bagi rang ba chnong wo khang ye kam ki ni jat kam ong wa ka Meghalaya le ko ong sen ong wa ka Meghalaya le to chim go ye luti kam ka Assam de chim khia wo ya da ye ki thau khapot katun khabor tin Jaiñtia po chukut ko ban chpin ka Akashwani Shillong ya bani program ke bot. Hey Ribor, me peli tu kedon. Ngapet bakadon em ko to ko shop lah.